Vaku mchibuga idinda unakulwa lero council ya Jinja Northern Division etyaime bamalirize okulonda speaker bamufuna inda ku speaker bayira kala kulondebwa anti mbu baje okukunguntamu council nayo nezirawe zaki mpapulo bwete kwa speaker baje kweta wa muntu wa kulia mbululuti bwa mulwanyi mubuza ati mpapulo yasirikira bwali bululu oba mpapulo kusobera butogera bintu bino ekikuloto amawulire nga gazirayo yogere ati wasoma bya amawulire bana olikoba otyo bululu kibwage akona ku katonda ati yawe ati obululu busobola okubanga balonze bwabala omuntu ali nga wawo okusinzira ku mulamuzi kyoko babana bafuna kikono ku kikono yali alirondesa abantu abali besimbyo bali nga basatu kwaliko wanopu kwabako wa NRM no independent ngoni kachamu mkwano gwo yafuna obululu 10 oge nawo tuwe kwa maina agaba abali besimbyo yafuna 12 nga Yesu kachamu yena enda bwa speaker banange lwaki oliko boti yena ye tumusubira nakuja ku bwa speaker n'obwame yali abwe ndayi kachamu yena goba mu bululu gwasoka yatyamu iwe linde kisande kyo kubirinda so olunaku lwa leero kanse etyaime era sadi no bali balindirire kuba kulule kachamu yafuna 12 oli yafuna 13 owanopu yakoba ati kolo muteweze kuba wobolina kuba kakatugeze ba kansala bali asatu na batano oba asatu olina oweza ku obululu nga 15 ku 17 awo kola mwebeweza okusinzira ku mateeka but ebiri einuma ndi bakansala bakansala bona bali 30 wati ya asatu na batano ayikola mwe bati yawera bogaita 13 ne 12 nebo anti nedo 12 na batano kola mwe bataweza ebewezi eriye yawe yafunayo omukago weni ale tobona webewezi mwenze bujja side mu bintu bino mwidiem okulwanagana kuba owe mafubiro wa NRM alikwenda kachamu na abatwale ati tunatuna wepa mfatunda bwa speaker kachamu abatwale meya alikwenda omusubuzi wa bikado meya nani bikado alina wali mali maku baleke kachamu ana abanita imu bana atenga wa ku kyalo yagemagana ekintu mutele we bikado wati fe mo fetu lima bikado ebintu mirode alekera abantu bakole emirimu ne wabikayena gabaye ba meya oyenda omuntu ngana kuulisa oyenda omuntu nawe yakulonda kachamu tasobola kuulizole kachamu azira bamulonda mafubira nze wanabanga na speaker wangaye ngani kwenda asala ku itaka lya budondolire letu kwenda okuwa makerere nti oba ekigendera muli kwenda asala itaka kweba itaka lya wenda tugei cyo abakulu bali kwenda kwiba itaka era tuwagire ino ndese wa kabadi ayo sanwisa kekabanga ate nabasada bavulevo bweru babirimu tusobola bulomu ewe twende yale maso waye itaka eri budondo mulimo wakalevu akeru twabona era titusobola omusada oyo gwali kwogera ko wakalevu oli kumuwayiriza ye taba ku kyalo mebugade lubona yale bisaita omusada yegana ati nalitakuliza ewe omwana mulenzi oyo akoze omulimu ye buli kantu ataawo ki akumire busoga ebintu byayo twongera amawulire